Vain hi ogas ni som pariat sang ni somni parukani a thlir tu le ngai thatu zong te chi pai vek ule YMS sub headquarters lung lei shroi tu ten mual thram northern tlo YMS sub headquarters lung lei shroi tu te chuan ni som paruk thariat sang ni somni paruk pathiani chonu khan tun nai van doina ra thlak tak thlenna mun mual thram north tlo in an khutlang din mun bo ruak thlamwa tur le van doina tok h ram Dinpuii chung te nen in kom hauna neya Ralte hun mang turin an fe chhuaka sub headquarters right to te hi YMA mual thram north branch right to 10 YMA ru na lo dong songin inkom hauna hun nei masakani a pukelal pawngsual president YMA sub headquarters chuan an kal chan te soyin poi khoi tu man chhana konga theitop chhuatlana ngai thule YMA sub headquarters lunglei po mamo an ni na konga chuan theitop an chhuatur thua soi he an van doina chhana mi zotlom ngai na te thenom khoveng in mangai na tele in ngai sakto na mual thram not khutlang ten an lantir hi aro pui tak zeta YMA le mi zo nei hlutzia alangani ati puzo thanzual an hamte vice president YMA sub headquarters po in thu soyin twal thattu hi an khutlang mi ngei ni the alana wangin puanzara ni huna po don sundan thiam turin acha bok pulaltia president YMA mual thram not branchin an malak dan tlang pui report pe a village council le NGO dangti rel angin ni thum liam ta tangkhan duty in siamin tlaiwarin khutlang nu naute thlamwan turin an duty thin thu asoya police malak na achak theilo ti an sia a nor zonga thu chwa siaman tumri lo thu te po ngai thlakani income hauna nei nu hian h ram Dinpuii leite ina ralna hun manani Police le Assam Rifles Trangkop chuan ni som paruk thariat sang ni somni paruk khan ngopa heroin thrannem takan man Assam Rifles le Police Trangkop hian an thudon bo zuin joint operation an neya truck pakhat churing hlelin an lo endikani truck nunga hian silpali na thu ruk uluk taka tuam heroin sabun bom somlia da gram zali somthum pani mu chuakin an mana cheng bible chethum le point pani pangaman huwa chutani truck khal tu Devendra Singh kumsum nga pakhat Bihar nia in chhal po man ni in heroin nen hian dan anga malak tur le chuizui turin ngopa police ten an kol civil society man thiama poimo wanglai ni editorial Serchip district a sarkar thunei tu tele Serchip district MJM member te chuan August ni som pani sang ni somni paruk khan an district ka national highway thom that me kan ena kungthum na ta na man ro thalo lung thalawan la khom sa te tam tham takan paitir Serchip MJA te tarlan danin civil area construction le KRAM infra content khum tung le kai trumin kara NH54 an thum that mek chu an endika Shivalaya construction in na an thode chu a thathok hata an shiat lain KRAM infracon na thoero amwan ba ka a thatok lova an ngaya KRAM infracon in kongsiam na ta na lungan che khol sa chakphur nga ve lai chu lung thalo kwari lung ani lawa wangin an paitirani serchi pa sarkar hautu tele district MJA member ten ahu hawa kongsiam me kan en dikhe achahle maya tho hona thata kan nei ti asiata alom om an mala khawna wang hian kong thazok rangjok an nei phange rin om district sarkar lammi tele chanchin bumi ten thokhawa masona tur na tho me kan en fia hi mundang mi te tan en ton tla kan a district dinami ten en tonin an district chewa masona na tho te a thazok the nan tang ho ve the se adom Mizoram hi civil society anti pol chakle nung thatak tak om naramani a heng pol sang te hian Mizoram masona tan le mi pui ham thana turin malak na thatak tak an nei thin civil society thale rin tlak tak tak te hi sarkar hotu te hian an man thiama puimo a an mani ti boy tu ngai mai lovin an mani pui to tan man tum se tho pui thiam se ramle nam ta na hlok le ang an man thiam phot chuan sarkar malak na ti chak tu ani theya thil thazok le masona thlen tu ani nge yang khwale veng sang khutlang shrai tu tele polten an huam chung thewa masona na tho te an vel chata trul na thatok lo le thil dik lo om nia an shiat le mote chu en liam mai lovin sarkar thunei tu tin he na thlenin a thazok theinan malak pui thiam se a chale ang hmeichhe building sak thar tur lungphum CMin aphum ni som pasari thariat sang ni somni paruk ni min choma khan chief minister pulal do ma chuan mizo hmeichhe in sui khompol MHP general headquarters building treasury square sak thar tur lungphum aphum
lungphum in khaw mai hian chief minister chuan thu soin hmeichhe 10 building thar moile changkang takan nei mai tur chu Lalhmingsanga'n thu asoya hmeichhe hi kan ramatlom ngai pol lian singa hmeichhe le naupangte tan bi kading om chhun in ni ba ka sarkar bultumadin in ni boka wangin Atei anga tuam hlom chui zel che upo hi thilti om takani The Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act 2014 pass ani theinan hmeichhe hian a tholok hle a na in tho chata wangin kumsak ni som paruk khan Ministry of Women and Child Development Government of India atangin Nari Shakti Puruskar lomanin dongbok in malak na sang te hian nu naw athlamuan hle ni ati hmeichhe le kan tlom ngai pol sang te chu kan society Dinpuii tu thang thar te ka shwai tu kan social institution poimo te an ni wangin sarkar pu in munma thale zom tok takan nei hi tha ti thu soin pulal do ma chuan hun lo om zel tur ngai to in nangma ni le in mun ma enkol na tur po hi thok chuak thei ula ngil nget takin ding thei ula ka du em ani ti in tlom ngai pol dang te tan po man lak zel tur thu asoi hmeichhe president pilaliani chuan an building hlui chu luareng tla kani tak lawa wangin athar sakna turan boy pui ti soin kung tin renga an mani lo pui tu chief minister pulal do omale women and child development minister pilarin pui te ba ka sarkar official te chunga lom thu asoyani hmeichhe general headquarters building hlui hi April ni somni kumsang khazakwa somkwa pathuma tangin lwa tanani a building thar hi amun nga ya saski 2025-2026 sum chengno zathum le somsari senga saktora ro manani kumsomnga paruk chung Sunday school kai kim to pizai gold medal hlan Mizo Sunday School Union MSSU chuan August ni som paruk sang he somni paruk khan pulal ngai zwala kumsom riat sannof Lalhmingsanga'n veng thlang hlim en chu Sunday School kumsomnga kai kim choi moina pizai gold medal an hlan pulal ngai zwala hi COVID-19 wanga Sunday School nei thelo ti lo khat chu kumsang khazakwa somrok pakwa chang khan Sunday School hi alakai kima pizai medal hi kumsom kai kim ta na te ni changa kumsom ni panga thleng khan alakim veka kumsang ni som pariat khan atum somnga na na kai kima lim en kaushan hian kumsang ni som pakwa khan choi moinan hlana heti lai hian MSSU chuan kumsom nga kai kim lo man asiam lo SEC in kumsom nga kai kim ta na pizai gold medal an siam ta ka chuan August ni som paruk sang ni som ni paruk khan lim en kaushan biakina MSSU executive secretary Reverend Dr. Kelal Lomzwala chuan kumsom nga paroka kai kim nuwa he medal hi ahlana ni Minister in state level workshop ahong Minister Dr. Vanal Thana chuan ni som pasari thlariat sang ni som ni paruk khan Multimodal Training and Teaching Center MMTTC Mizoram University le Continuing Nursing Education ZMCNH te tangkopin narsitana an buat sai Clinical Skills and Competency for Nursing Managers Workshop chu Mizoram College of Nursing MCON Hall Falcona ahong Dr. Vanal Thana chuan dam lote en kolna konga nurse te poimo zia soin clinic le ward ta anmo phorna ba ka an hnuai thok tu ten ngil nei na nen dam lote an en kol theina na zirtir tu le mashwai tu anni anna chu midang te ta na in pek na ni wangin mizo nun se moi tlom ngai na nen po in me hle ni ati tunlai thiam na thang zela dam lote en kol na konga po in toy thar zela trul thu te manru chuak thar piang mang thiam tur in zir zel le taima ka trul thu Dr. Vanal Thana chuan soyin an ma ni chau ni lo an tho pui te le an hnuai thok tu te po in ma an son theina turin workshop an nei mek chu mangtang kai turin a cha ni workshop ai han Mizoram chung mun sang atangin sarkar le private damdoi in a thok nursing emazat the workshop ai hian an telani plug and pay festival soi ho nimini som pasari thlara sang he somni paruk chun khan khozol di CDS office video conference hall a additional DC buke zoram wana hovin plug and pay organizing committee an chukhoma plug and pay festival lola leiro nei tura in puat sana thlenchin le mawak te soi hovin an chukhom chukhoma hian department sang ho tu tele chongklai village level organization committee hena changin anmo phorna zone chawa anin puat sa dan le an thlenchin te ngai thla kani festival nei huna traffic le security chungchang te food stall siam dan tur te le activity sang nei dan tur te an soi ho plug and pay festival hi mi puile khotlang ne na changrwala tourism ti mazon na lamam malak na ni in a thleng tu khwa ten lok pui ber se ti sarkar du dan ani
festival hi September ni somni pathuma changani somni panga sangni somni paruk chunga nei tur ani a honne hi twal tia nei tur ni in chongtla ya akharna hun manani thungang festival a hian a thlengtu khwa a lo le huana tekalin thlai le theide chu mania lovin a lei theidona thlai le theilo mai ba ka mi khwalte tana inti hlim tur mizo infiamna che sang le adventure activity te buat se ani ang khopan hi hian thlai le theiba ka thil dang che sang zor chhuana tur stall siamani dona a honni le kharnia zai thiam lar tak le khuchung zai thiam te hovin concert buat se ani dona ni Mizoram la ngai lo masona ZPM sarkar hnuaia a thleng mek bai pusila soiwunga ZPM chuan nimin khan party office a chung in khoman manga thu soitu AHN veti minister pusila soiwunga chuan Mizoram hi sa artui le bong nutia kan la in tawdel lo ema kanin tawdel theina turin sarkar chuan mala mek kanin tawdel theina tura poimo ran chachina mun po siamin bultran chau mek ani a Mizoram avoi khatnan animal insurance te po kalpui mek ani ati pusila soiwunga chuan Mizoram hi sale artuya kan la in tawdel lo awangin ma kan la molmul meka artuya kan in tawdel ve theinan meka egg production farm arpui noi khatvul theina turin then zola AHN veti complex sa din turin malak mekani a he project atang hian ni tin artui tharlam singsari tanga singsari sanga thar chwa thei be se ani a korsom ni point paruk pathum sen na tur project ani ati AHN veti minister chuan ASF wanga kan har satna sata kan to sut kya na turin animal insurance livestock insurance chatak chief minister malak na in kan nei to a he state history ala thlengai lawani kumin February tang khan animal insurance simhan chanani a August ni som pakhat sang he somni paruk thlenga vok bong le kel insurance ti za chu sangli za sari somni palini a dilna lut mek po zani som pakwa omin hete tanga sompek chwa to za chu chengnoi somli pakhat point pakhat bialani ati pusoi wonga chuan ran cho siamna turatan hen holding hnuaya pilot project kalpui mekani a Vaimim le bekang chin pol kalpui ni in champhai le khozol district ka khosom pakhata malak mekani he poi Mizoram avoi khatna ni a he project a hian farmers zanga somni pakwa ten Vaimim le bekang an chinga Vaimim chi keji sangli zali somni pariat le bekang chi keji sang ni za somriat pali sem chwa to ni bok nute artui le sa kanin tawdel na turin ran chu siam chwa tamanga ya malak chaumek ni in then zola veti farma noi zatni som pakhat sengin malak chaumek ani a nalana noi somruk pani sengin malak tura rahman mek ani bok hortokia ran chachina mun pui tura mana kalpui mek ani bok ani ati pusila soiwunga chuan ZPM hi party no pangtak ni in bulchana ni tangin policy mumal takle in kai shwana omzenei taka in rail ball le party thangdwang takani a shwai tu chatak nei vision nei thabok si nei kan ni hemi wang hian ram mi puite point sarkar na min pe a chief minister pulal do ma kai shwai ZPM ministry chuan flagship program kan nei chu kum khatlin mai kan kalpui theng ngala Mizoram a hetiang ti thei om chun sarkar kan ni he sarkar a hian kan state la thlengai lo ma sone ngemusa to om to a pathian mal somna he sarkar hian adong na se em ani Mizoram sarkar in notified crop a thana tangin so thing ai engle marcha ching tu na satakin an punga boypui ngai lawa ai engle marcha te kan shal theizel hi alom om so thing be ka hian apulung rungota shal so senan don lauti sha in processing lam boypui anga ya horticulture center saranga bana kai shwaya kan progress partner MS good faith te chuan so thing song bol nakal puin meni som pakwa sang ne somni paruk khan slice dry ginger metric ton nga point pali lai avoi khatna tan shal chwani toni so thing ching tu ten so thing ol sam taka an zai lep na tur mizo pa siam khol somruk pek chwa toni so thing ti rawna tur tap chak technology enge mazat lei tura in rap man mek ani boka hengde po hi mizo rama lom ngai lo thil vekani so thing chin dan tur le kalpung po ram mana fel taka ne ni a tuna kan so thing chin dan hi lo leiti chelo zonga chin dan le chemical tel lo organic farming kalpui tura malak mek ani bok donor ministry lama malak na kal meka sustainable cultivation and post harvest management of mizo ginger chu kalpui ni in hemi tan cheng viable chesom thum point pakhat pathum min pe a bulchan na tan donor minister in Athlan Champhai district a processing hapatan mual koi spoke satan vaphai zotlang le twal cheng te thlan ani toni
he sarkar kalphung thar hian ram mipui ta tan thei to pa chwa ringa chutiang mi kan nia wangin ZPM a chuan do taling ve tur ani lawa do thi atlo lawa thudik tak mangin politics kan khel tur ani hetiang zel kan kal chuan ram mipui po inkom sang ni somni pariata sarkar na siam turin kan kota mo phorna an dale nge yang atibok Minister Pilalrin puin lunglei khopui mun hlui poimo skywalk siam tumani thu asoya a hlotlin nge bai se ni mini som pasari thlara sanghe somni paruk khan Urban Infrastructure Development Fund UIDF sum chengno zani senga lunglei pak chal mari lunglei chei thatna tho tur lungphum chu Minister Pilalrin pui lunglei SBL to MLA in a phuma lunglei skywalk siam tumani thu asoi lungphum puala UDNPA office in Khombo cheya Pilalrin pui chuan lunglei khopui mun hlui poimo tarmita khotlera skywalk siam tumani Ministry of Tourism Noaya Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive Scheme atangin chengwai be chathum chuang project wai pui me kani a hlotlin nge kan be sei ati Minister chuan lunglei moi taka siam turin LMC lam thopuina le enkol na hnuaya malak na sang kalpui chautumani thu soyin sumle pai le ram mana chungchanga UDNPA lam nen inron tlang malakani UIDF hnuaya po malak na danglam tak ala om ti in UIDF hnuaya na tho chu enkol na turmani in chom thei ani achula wangin lunglei khopuya man choy man thei in thiarna pe in use toilet te po saktumani thu asoi lunglei pak chei thatna na hi UDNPA department and kolna hnuaya tho turani a thok turin A3 design build zonuam aizol te thlanan ni na hi July ni somthum sang ni somni paruk khan chan ni in thlasom paria chunga zo turani inspection team in kongsia mek and dik ni som pasari thlara sang ni somni paruk chun khan inspection team te chuan ser chief district in kongpui chale tlawane theinan NHIDCL hnuaya KRAM Infracon Private Limited ten ser chief district chung khum tung chukai chum kongchhuat chia khwar siam thatna an kalpui mek chu huntiam chung an zo man don le don lote kong siam na man ro an man te thato kem ti te an endik inspection team te chuan tuna lung an man mek te chu du thu sam ni chia lo ma se tun din huna tan chuan a thatho khat nia nga yin fu ro tuitlak zo lama thale zwala metal na tho that le vek tur ani thuan soi NH54 package chu bak tongwal koi chu serchi bypass road chukai tum in karkong siam tu KRAM Infracon Private Limited te na tho hi kumin fur chawa hian repair nga in muntam taka chia a lungchang tha chau mangzel to tur le kong khwar no dan po uluk le swal turin na thok tu te chu shil non le an ni kong siam tu contractor te po in chak le rangzo ka man rwa le khol te an ngei twa vel chau mek thu an soi inspection team te ser chief SDC chong thu la rin hlua havin PWD ser chief division SDO pulal rin hlua baka sub headquarters YMA vice president pularam wana le athopuite ser chief district MJ president puka pliana pachwaw le athopuite ser chief joint VCIO in secretary pularin moya khyang te le KRAM Infracon Private Limited general manager Ayus Tiwari le an public relation officer PRO pulal roi tluanga te antelani Revenue Minister in May sang ni somni paruka tanga thil tharan kalpui jana soi ramte konga first come first serve ZPM chuan ni som pasari thlaria sang ni somni paruk nimin jing dar sari khan ni somni thlaria sang ni somni paruka bungkon local council by election nei turatan bungkon vengla street campaign an buat sia ZPM Medica chairman Pubila Chanzawa Minister of State in thu asoi Revenue Minister Pubila Chanzawa chuan Revenue Department thil danglam soyin ramte konga first come first serve kan kalpui meka ramte turadil na thelun ma sa piang eng dota te in kan kalpuya thil ti theizok ten an makhal ang kha kan rem ti to lo he hi kumin me thla tanga kalpuya ni mani zon chewa thil tha kan ti chuan kan ram hi thamai dona ke ngei po hi ka MLA ma ai khan ram hi ka vele swala ram hi vei zwa zelang o ati Bungkon Local Council pasari omna paruk chu ZPM an ni to thu soyen ZPM Media Chairman chuan he ZPM LC Sarkar ngetak tha ti chak zwal turin Bungkon mipuite ZPM candidate vote turin kadil se o ramle khotlang shwai tu te hi mipui rongbol tur dik tak kani na angin biak nuam message le call te theichin china chang thei kani turani ti in mipui rongbol turin ZPM te hniam ngam turin a fui Bungkon venga local council chairman Puvial Zamlavat chu AMC corporator ani ta ka wangin
amun ol no khat turin by election hi nei angai ta ni thunei tu ten va Dinpuii le a cheve le Airtel signal chia an ngai saklawa wangin PZP in Airtel tower an off ni thum chunga siam thatlo chuan Airtel tower ti chia tan tum pangzir lai pol PZP chuan va Dinpuii le a cheve khwa Airtel signal chhelutuk chungchanga sarkar le Airtel ho tu te mala turin an lo dor to china ma se vo in thlenga malak na umlo wangin PZP chuan nimin chotnu dar khatvel khan va Dinpuii Airtel tower an offa ni thum chunga siam chata ni lo chuan va Dinpuii le chevela Airtel tower omzong zong ti ti chiat ve kan tumbok hemi chungchanga pangzir lai pol thu chwa angai angin va Dinpuii le chevel ten Airtel signal network chhelutuka wangin pangzir lai pol general headquarters chuan va Dinpuii kho chunga Airtel tower chu pu albin lal shwai tluanga president chuan of sakin ni thum chunga siam chaturin hun pe kan ni pangzir lai pol general headquarters chuan Mizoram sarkar le Airtel lama an ho tu te chu voitam tak mai chana soipuin malak sakturin le khamang le tongka mangin ngen nak kan lo thlen photo thina tun thlengpuin omzia nei theilo hi poeti in kan she thiam lo tak zeta va Dinpuii le akho chevel in musidna le thamlo na kan ngaya Airtel signal network hi ni thum chung an siam thalawimo mason na omlo ani chuan pangzir lai pol general headquarters chuan va Dinpuii le chevela Airtel tower omzong zong te ti chiat veka tumbok tunlai khovela signal network a thatlo chuan no pangten zirna konga na satakin harsan na an toka mi puinun phunga ti buain VBG RMG thalak thlengin mi puiten an tuar hi rang taka men sot kyan sakturin thunei tu te kan phut lata pangzir lai pol chuan a top thlengin ma ala zel don ani rampona in hlote din mun en fia ngai kan khovel hi a in po vek to a ni ni khat thila khovel let liam America kan thlenga thlen phak ngai lo tura ngai Japan rampo kan thleng zungzunga engkim mai thil thleng po minute tinin kanin shepo to a na thok tu te po mani lawa fe chin nam kha khovel let liam mi ne na thokin kanin hlo to a ram nu fwa le ri thei te tan po ram house zok te rama na thoka in hlo na kong alo omta ram ri thei piang in house zok ram kan pan na sa a in hanan kan manglomani chutiang khovel kan man ta ka wang chuan ke ni mizo te po ram re thei kan ni wangin kan wak dar ve chana kan rama na atlema wangin ram la tak taka mi hena in hloin shom tin reng tuarin kan thalai te ankal dor dora lo tling takanu le pa in le lo khosak din hun thlenga siam tha po tam takanom ta hetiang thalai engi mazat kan nei hilom om tak zeta akal kong shefu lak lo te hnung zuya wak chuak ve a harsana tok ta pon om nual bok lotling tam takara van doina tok te hi Dinpuii an ngai tak zet thung chin kan ram ri theina wanga kan thalai ram danga in hlwa wak chuak te po kan ram ta na sum hai lut tu an ni wangin kan sarkar ho tu te poin an fakin an lom hle thina ni kha ani na taka chuan kan rama kan sarkar shon te hian ram ma son na lama ke min pen pui hlei theilawa wanga wak chuak an ni a hengte choi moi tur po ani reng ani amai ro chu khovel ram tin hian ram in en kolna dan kan nei veka kan ram na thokaron om turemo rampon na thok ture mo engkol na dan hi kan duang veka heng dan te hi mi raman na thok tur chuan kan chiata keima ni himna le hlong na tura kan chiana ngai hle kan chalai tam takhian ngai to chiang manglawa a hlo ke ti wanga tong pung zuan ngot kan ching hi chu fu chia lawa harsana tam taka kanin barlut fo mai kan zuan lu na tur hi uluk taka zer chian masaka a him le him lo kan en uluk masak fo hi kan kal phung turani tun na ya po thalai tam tak chu an tal buaya mani rama po kir le hlei theilavin mang ana top khok tuar te pon om nual mi thanem ngai te Dinpuii na zara tal chuak le shama mani in le lo thleng thei sham po anum bok ram hausa in hlo hiram re thei te chuan kan ti lo theilawa chunga chuan kan ram roi tu te hian kan thalai te kal chuak lokal chuak le zel tur te kal phunga kan sarkar hi a in rola an himna kan ngai to hi kan ti turani a kan tu le fatitan kan khotwa la ezon na kan ngai to sak theilawa ramhla zo ka en zona lo ngai ta a thalai te hi ngai to na thui tak nei lo zo kan ni ti hi nu le pa din huna ding sarkar chuan kan shia ta trula an kal na tur hi mem ti kan ngai to a vil zui reng hi kan sarkar mo phurna po ni bok mimal tin nu na ni tin in en fia vek theilo ma ila an kal phung tur dana kan film khurpuyan ngaya angam an kala ni mai ti ngota tu tok mai lawa an kal chwa ma a Dinpuii tu ten an Dinpuii dana dikem ti ti kan shiat vek angai mo phurna mani kuta in bilin boy an ompoin engwanga boy ngen ni khoi muna ngen boy an boy na chu engtin nge kan sin felang en fil ngai tam mai
MNF Legal Board Vice Chairman in Gen Z tengai tuan shruai koi tuma man hlila Chief Minister apua Mizoram Law Minister chu Law Minister ani zok ti alan chian thu asoi August ni som pasari sang ni som ni paruk ni min khan MNF chuan an office a chung in common manga tu soi tu MNF General Secretary Pulal Pian Fela Chong thu Vice Chairman Legal Board chuan Chief Minister Pulal do ma chu ama puina oilo top tur thu a thlak le mak pui tunma a thu soi thin letling thoka thu a soi thin thu soyen abik in Gen Z tengai tuan shrai koi tumin na satakin aman hlelani ati Pulal Pian Fela chuan tunha ya Chief Minister Pulal do ma chuan an party chung ko bo ruak chetak le akai shrai sarkar ei rok na thu boi lian tak lengpui ram shal chung changa me pui ril ro shrai koi nan ama puina oilo top tur thu a thlak le mak pui ram le namta na poi thei tak tunma a thu soi thin letling thok soin aman hlelmek nia soin ILP le article 371G chungchang le Mizoram Peace Record chungchanga te MNF da niam tum ran le khang lai hun shephak lo Gen Z tengai tuan shrai koi tuma heti taka aman hlel hi apui tak zet ti in ngai dam dia se du tok to se ama zom nan po achat tur thu asoi MNF Legal Board Vice Chairman Swan Mizoram and Human Rights Commission Lao Chief Minister Human Rights Somzia po man Lao Chief Minister Law Minister ni bok kan nei kan van duai hle ramchang kanga pianga dana lala dan ro rel na hum himani ba ka mi puyan zelen thina ni kumsang khazan ni som panga khan English how chuan rule of law lalme po dan ro rel na chunga aum theilo ti an boy pui to lai le chumi changa kumzaria chuanga Ralte nu kumsang ni somni paruka po kan Chief Minister le Law Minister ni bokin dan pi alama chet na moprul du zok niom taka thu ala soi hi apui emema aza thlak bokani kan Law Minister hi Law Minister ni tlak po ni lawa Law Minister alo ni zok ti alang chiang hle ni ati Gen Z te hi kan du emo du lawemo nakin loka kan ram shrai tu tur te an ni thu le an ni chaumek thu soin Pulal Pian Fela chuan dikna an dua corruption an du lawa diklo taka indu sakbik nang chi te an du lo bok shrai tu cha an mamo a an zong mek bok Mizoram thazo kan dua chutyang tur chuan keini tuna politics khovela ommek te himin be seya an be seyang taka kanom le ram kan kai shrai hi anga yani Gen Z te hinau pangchia an ni tolawa ngai tuana puitling tak nein ma an la a anyang kuma hian kan nampa pulal denga le atho pui te khan Mizoram tan zalen na an lo swal to a na movement lian takan local pui to ni atibok Mizoram People's Movement ZPM Southern Headquarters Lunglei Press Release number 88 of 2024 to 2026 Mizoram mangai tu Chief Minister Pulal do omakan nei shiat fia chanani ATL Road andu thu sam thlengri lo ma se theitop chhuani bai puti Lalhmingsanga'n ya MLA August ni som pasari sang ni som ni paruk thochan ni nimin dar som pakhat em khan ZPM Southern Headquarters Lunglei chuan chung in khom party office veng lai Lungleia nein Pusilal Hulian Advisor ZPM Southern Headquarters Lunglei chuan ka shwaya hun Reverend V Vanlal chunga BCM chuan mangin pathian thu rombung som panhi chang khata tanga chang ni le Philippi bungli chang riat chang kwa achiara ram shwai tu te hian pathian shat na nena rongan bol zel poimo a in thoina nung le thiang hlim pathian nena anhlan zel portrul chutiang in ram mi puite point hei kan mo phurna ni a kan ram tung ding tur le kan ram thana tura hian hwai sin taka ke kan pen tlan zel trula chu pathian du dana ni in adika piang a fela piang a thiang hlima piang te umin ke pen zelang u ati political season huna thu soi tu 32 Lunglei West Pial tu puti Lalhmingsanga'n ya MLA le PWD Minister pui tu ni bok chuan Chief Minister Pulal do ma zoram mangai tu kan nei hi zoram hian a shefia chan ni in alang atia kongsang ranga zoram tana anna thole anna kal san chan ti achiang chhote zela akam chuak le athil ti a soi chwa te reng hi ama be tu ti tan chuan hlinga tlin zela wangin dot soi ti in thei to pin vorder tum thin ma sela thudik le athil ti te chu document le mithiam te thu zoyaf trangin kan muta zel theya khuvel chang ka nei na ron nem nget ta zel hi thilom om takani ati kumni le chan BJP sarkara hian zoram mi puite an thla muanga opposition party te ero an khura ni ber puma hlima MLA chuan ti in Congress sarkar hun chung khan atlang puin central lama Congress party te ro rel na hnuaya India omlaya ni atia azom pui Congress party tan chuan advantage lian tak atamani te in napo na satakin an thokani atia ka she swalo chuan zoram chunga building lian le sarkar mun poimo te
tin hydroelectric power lamte hi congress sarkar la ya aron kal tam hle chutiang che chuan MNF sarkar hun clear le ta ila kan ria the china po van duai van ne ni na lai tam takom theinarin oma Mizoram mau tam kum chekum lo thlenga chuta chuan chom dol na tam tak central sarkar atangin lo thlenga bu fai mi puya na sataka semin caution pol hial te po tho puya lo somin an boy puya covid-19 na wangin zoram abuaya economy na satakina ngonga an khongai thak hle chuti lai chuan central BJP alliance NDA zomin central project na satakin an suluta congress sarkar ma choplian chun zoman nei tam hle boka anwa nei no chu delhi lama tui khur thal turan shi tha anin tia department chen khat phe chu state normative allocation state san tur bituk pialam thlengin an hai chuak hial the atibok heti lai taka katarlan du chu khangzat kha central sum potlut si in financial management da enge andin munti thlerle chuan congress sarkara khan treasury voi engema sat kharani a treasury in sumpek chwa tur nei lawa chuti rolin emine phuna khan hun tam taka treasury bill lak thei zat bituk nein achang chuan noi nga aya sang lak theilo atam hle ni puma hlima emile chuan atibok ZPM sarkar nuai hian enge kan din munti te hi mipui te hian ngun so ka ngai tua tura adu thu soin puti Lalhmingsanga'n MLA PWD minister puitu ni bok chuan ZPM sarkar vo in thleng hian treasury bill lak chwa thei zat bituk soi thamom lo ani atia sarkar na thokten GPF an call le chuak bei dongan om ala hriat lo thu soin a amount tambik zwal ero finance department phalna phutani a finance lamin chu ero chuan control thungti in ZPM sarkar hian NDA emo central lama tui khurjuk thal tur thadeu hria kan minister zinga anom le insoi thei thin kan hria tangkha anom lem lawani atia central tang fan kan don le project nei anga tanga kan don le state tho chwa mangin vo in thleng hian kan thok ve ta zela sumni na anga fel taka akal chuan hi voina kan thlen chin ani ti in hi financial management tha chu ani puma hlima chuan ati lunglei west pial tu MLA chuan lunglei khopui masona turin UDN PM minister poke sabdangan theitop min chwa sakti soyin saski part 10 sub a trangin crore som pahni point parok pahni mangin urban crore lunglei pas tia mala kani don ti in pupui tanga sangchal konin kar mun mai poimo khoi aniang atia sajai kon le hawrang in kar konga bolho hi tunlai lunglei isu tlinga environment lama kan mi sha te po in FIR hialan theluta kan bolho ti ralvek na tur project tuna hian kalpui me kani a chumi a hlotlin thwai hi kan mamo hle a khulai mun khu UDNPA department lamin project kan kalpui lai mek a mor bok na pe fel che pani a chuti lai kan bolho te song bol turin na la zo felani chia lawa wangle ain kol tu turin lunglei municipal council te kota ala omlawa wangin malak sungsung la har sahle ani atibok puma hlima MLA PWD minister puitu ni bok chuan lunglei tu thenzol ATL road chungchang soyen pok pui trutlong lei in kar thona crore somni pathum point pali parya thi 65% vel zo to ni a pavement quality concrete big chu estimate angin zo felani to bok ti in tun na tho thei huna chuan zo ngei tura mala ka ni thu soyen tlong tumau sen chaklek hi crore somni pani point pali bial estimate amount ani a 16% vel chau la khoyani tun na tho thei huna chon zo ngei tura malak me kani mau central how long bol ho paina thleng hi crore som point pariat pathum estimate amount ani a hi company a pek fel ani chia nakum march sang ni somni pasari chuan zo tura dwanani how long bol ho paina changa sekhum hi crore som thum paknga point pathum pakhat estimate ani a hepo company a pek fel ani to thu soin hepo hi nakum march sang ni somni pasari chuan zo tura dwanani thua soibok sekhum le kang mun south in kar ero hi chu Kumin state allocation in atlin ri lawa wangin phase 3 na tan ra manani ti in sangni somni paria thal chung zo tura ra manani a hemi estimate a hian side drain turte road marking le signboard te telani ang atibok ATL road siam mek chungchang a hian lunglei mi puite min thopuina le min thlopna na sataka kandong thin hi alom omati thu soin puma lima MLA chuan road investment kongpui siam hi thilna mai anilawa hun le sum adu hle a sum omma se hun hian thil thui taka shila theito pakan tang chungpo in vo in hi kan thlen chen ni ero in thiam lawana du hle ni ti in zirna siam thattu ma mala khi Mizoram sarkara hian
Ralpui phiar thamani atia rules te siam tharani ti in tuna kan thlenchin chu heti hi ani taria cabinet chukhom chuan thu chhuat thar an siam le me kan ti in kan sarkar hian Mizoram ro rel na a pathian ram thlentir tumin ma kan lamek chela hei wang hian chunglam po in min shwaya hemi wang hian ke ni mi puite le party worker te po in thei top kan chwa zela poi mo hle ani ati kalphung thar mi pui sarkar by Silal Ramro Puya Secretary of Media, Information and Publicity ZPM Southern Headquarters Lunglei. Office the Lai Women Association General Headquarters Longlai. Press release. Lai Women Association General Headquarters Longlai chuan kan hmeichhe pui raipuar lai ni som pakhat thlariat sang ni somni paruk zana Lalhmingsanga'n kum somli pali sanov chin hol lian late Longlai eo siveng nia inchal eo siveng atanga no chwa to ni ti hriatani in alo pawngsual hi poi kan ti in pawngsual tu hi kan dem tak zetani hetianga hmeichhe chunga hleilen na hi tu hnuah thleng to lo se kan tia thilti swal tu hi an theyang bera shem kan phut tlatani tin mi swal man tu saizo east branch waile roi tu te chunga lom thu kan soya central waile te malak na apolom thu kan soi bokani tun lain Myanmar barmaram ne na insum don ton na akal na sa a driver train car driving license nei mu mal lo le zurui chunga motor khal thin an om nia hriatani a motor nei tu le thu nei tu te po in heng hi mi pui kan himjok nan dap chua dan anga shemani theinan malak ni se cha kan ti issued by Lai Women Association General Headquarters Longlai date 15 August 2026 nute khoya inpu na kha ama sabera chuan YouTuber te khan kapule achung te lova be boy to lo sham turin ka nge na cheu in chan lawa nom lawa wangin an chang chewa anjil runat le boy in bel cha ani ti lo sham te u komdo YouTuber in tambe boxi an mani hi thingtlang o mani wangle an dikna chan won mo ngei theinan ti in ni nga ni liam ta khan cybercrime police station a anu te khoya pu tu chui chwa dil na ka wa thelu saka hemini ve khan cyber lam hian court investigation ti phalna lakma saka ngai thu kapu chung te hi phone an lo shila wangin thochan ni August ni som pasari khan chief judicial magistrate ne na lekha thelu turin ka in buat saili a o copy hi kapu chung te le ke ma chen kan nei hemi tan hian dan chimi te po ka bekwal nwal man ma se Sunday zan khan chap zoi chung le ti theinei lo wanga lung che min kapu nu pui hian min lo pia a mishang da in athin lung zong zong phor chua ka min biak ma sak berani hial ome ke po in soitur ka van khop mai karil ro an tak zet bok a victim ber kan po hian court in lante police ma in lan ang chi te chu an chung kula ton ngai lo thilani wangte thingtlang anuma wang an tan aizol pan fo har sat thu te sumle pai tam tak luan ral theina ni thu te athil ton chu za thla ka ti ema wanga chhuawa shim po du to lo thu te min shila chu wangin atwar tu tan nat le zwalna ator tir tu ta na tho khwai nan tur si in court le kha thelu tur po chu thulmai turin min ran ti ta a ro rel na ma a dik nei na hne ngei na tura che du viau ma se an din hun kerle chaw ta ka wanga shom ti tak chung po a chet lak lo mai chu an thlang ta ni engpo ni se mi pui court ta thiaman sang to a do ta pu tu chuan van lam court ro rel na ma chon ve mai chu kapule achung te nga na ni ta top mai ani diklo ta ka ti tu chuan a let le chu adu emo du lo emo chungla mina real sakdana ni chuan alo don sun nge anga yang thubel post ka tum lo viau na in minzot le china kan posani e kapule achung te khian an ngai dam top ti na ni lawa din munin azir lawa wangin pathian kor ta an lu pui ta zo kani e pawang e kha he hero tu tange nanga ta pawar thave khating ka nei mi higher washing machine in ka suk sak chelom 5-star rating ani awangin current a hello ma vortex pulsator amana wangin thomno asofai bi khle tafen glass amana wangin pona da pon a eng cheve mai thelo ani chungko tam takin pon lama te washing machine kan da china wangin amoi chha ve mai lo nan abatan omna bi khi tafen glass a khu tor vekin anon siama higher washing machine hi in lo mang ve cheu don nia ole khati zong kha ton chuma ta na kan puan thei te chu ni ri mai sela min lo clear saka min lo like sak chin tu te chunga kan lo me